laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. إذاعة منهج النبوة لنشر دعوة السلفية في غينيا والسنغال وموريتانيا أوروبا وأمريكا تقدم لكم فوائد من مجالس رمضانية. نستمع إلى تفسير القرآن الكريم بلغة الفلانية مع أخينا الفاضل أبو فاطمة الشيخ أحمد كالو. الجلسة الرابعة. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. الله سبحانه وتعالى وجوكهم جنتنو إن في ديرنا في جيبه فإن بتواتك سودة كبر مكة كبندوج مكة بني ɓe feññina ka keneji maɓɓe e yeeso jama o wonde ko ɓe yimɓe fewɓe ko ɓe yimɓe moƴƴuɓe. O wi masaluhum misal maɓɓe ngal kamɓe ɓeɗo naafiqiɓe ka masali lladi no way wono misal on neɗɗo istawqada naara neɗɗo mo tawata o huɓɓi yiite falamma adaat tuma nde yiite ngen jalbini ma hawlahu konko woni sera makko ɗon mana konko woni yeeso makko e konko woni ɓaawo makko e konko woni sengo ñaamo makko e sengo nano makko fuu nde yiite ngen jalbini ɗum ɗo o hayni ɗiɗo piiji o tellindiri ɗi zahaba allahu on o naɗi bi nurihim ma zahaba allahu on naɗa bi nurihim ndeygu maɓɓe ngu wa tarakahum o accaɓe fi zulumatin e niɓe maana allahu on itta ndeyguji dendanangal ko yiite ngen jalbinani ɓe ɗon ko o accaɓe e niɓe ɓe tawata ko rondodirɗe la yubsirun hara ɓe ala e yiwde hande kadi ko ko ɓe yiwno ka arande laawol ngal ɗo misal ngal ɓeɗo naafigiɓe ɓe waɗana ɗo karmo koɓe tafsiru ɓen ɓe yewti ko ɗuuɗi e mum kono wa ajmalu ma qila wa ahsanuhu ko ɓuri laɓede e ko ɓuri moƴƴude ko wowla to fuu e mum ko imamu suddi rahimahullahu ɓe silli kon ka tafsiru maɓɓe ɓe naati kamɓe imamu suddi wonne ko itta kon e ɓeɗo sahabaɓe tedduɓe woni abdoullahi ibni abbasin en e abdoullahi ibni mas'udin en radiallahu anhum e ko nandi e maɓɓe ɓe naati ngal ɗo misal ngal allahu tabaraka wa ta'ala waɗi ɗo misal ɓe eno yimɓe ɓe tawata ko yimɓe naafiqiɓe wono waywono misal neɗɗanke mo tawata ko wonɗo jendude e nder niwre niɓɓitude moƴƴa imo yaade e ɗatal ngal tawata ko niɓɓutungal hattirde niɓɓitugol e hino bullenoye ngal ɗatal e hino kaaƴenoye ɗatal ngal e hino piiji lorraydi noye ɗatal ngal yon noon wattude ɗum ɗo fof ko e niwre moolanade o woni yaade e nder ɗum ɗon kanko neɗɗo o ɗaɓɓa ndaygu ngu o daybinora o yonno e nder ko woni yonnade ko o hayno sengo ka bulle ɗen hikkori ɗon o hayno sengo ka fooseji ɗen hikkori ɗon o hayno sengo ka kaaje ɗen hikkori ɗon o hayno kadi ka laawol laaɓugol ngol woni ɗon e mana ɗum ɗo fof fennodiranike mo laaɓanimo fof o anndi ko holto o yaata e nder ko woni yaade ɗon kon himo yaade kanko neɗɗo on o ukko e ngol ɗo laawol moƴƴol o terto bulle ɗen e ko lorrata kon fuu ki sanguɗo daygu makko ngu daro ɗon ngu rocca e nder ko ngu roccata kon hannde kadi o yiltito e oɗo alhaali mo wonno e mum e niwre moolanade nde wonno e mum ɗen bal tawa ko on saa ɗon ɓurti niɓɓitude ko wannoon hari o yiino ndaygu ngu yeeyi niwre nden arti hannde kadi tawa o yiitata bulle ɗen ka hikkori ɗon o yiitata kaaƴe ɗen ka hikkori ɗon o yiitata pooseji ɗin ka hikkori ɗon e laawol laaɓugol ngol o wawata sendindirde o wonta hannde kadi himo weeni ko o woni e yaade ɗon tawa taratan himo ikko e bulle ɗen wa taratan ukra himo ukko e ɗeɗo kaaƴe kañum e ɗiɗo pooseji ɓe maaki kadalika naafiqiɓe ɓen kadi ka arande laawol madama ɓe jaɓino oɗo islam ɓe wownino ngol ɗo konngol iman ɓe wownino ngol ɗo konngol islam
hande kadi ɗum ɗo wontaniɓe ndeygu ngu madama ɓe naati ka nder islam ɓe woni no julɓe wontaniɓe ndeygu monanagu gomɗal maɓɓe ngal yonnanike ɓe fa arafu lharama walhalal ɓe andi hande kadi ko harmi kon e ko dagi kon tawi ko ɗum ɗo rentete e mum ko ɗum ɗo waɗɗi yo neɗɗanke on jokku ɓe humpiti ɗiɗo piiji fuu joni noon e nder ko ɓe wonno e ɗum ɗo kon hande kadi oɗo imanu maɓɓe o ittaka ɓerɗe maɓɓe lomtina keferagu e naafiqaku kañumna e sikke ɗum wonti hande kadi ɓe woni yimɓe ɓe andanɗa hoorema ko yimɓe weemuɓe piijittaka ko ɓe ɓe hentotono e mum ɗin ɓe arta ɓe yana e majji ɗiɓe haaluno wadde ɗin ɓe ronka wadde ɗin ɗon ɓe naati ko ɗum woni ko faanda e ngal ɗo misal ay masaluhum misal maɓɓe kamɓe ɓeeɗo naafiqiɓe ka masali alladina way wona misal on neɗɗo istawqada naara mana raɓɓuɗo huɓɓugol yiite o huɓɓinge haagasi almouradu binnari huna al iman ko faanda e yiite ngen ɗo ko imanu on wonnoon ko ɗum ɗon woni ndeyginanoygu neɗɗo o allahu tabaraka wa taala wi faman lam yajal illahu lahu nur fama lahu min nur kala on mo tawata allahu tabaraka wa taala wannali mo nuuran ndeygu o heɓantake ndeygu hay nokku almouradu binnari huna ko al iman yon noon falamma adaat tuma nde yiite ngen jalbinani ɓe ay tuma nde gomɗal ngal dayginani ɓe jalbinani ɓe ma hawlahu konko woni sera maɓɓe ɗon ɓe andiri saabu gomɗal maɓɓe ngal imanu maɓɓe o piiji harmuɗi ɗin e piiji dagiɗi ɗin e piiji hanaɗi jokkede e piiji ɗi hanaka jokkede zahaba allahu on naɓi allahu on itti bi nurihim imanu maɓɓe on e noon zahaba allahu bi nurihim abdullah ibni abbasin ɓe maaki ay zahaba allahu bi nurihim ɓe maaki wa huwa al imanu alladi kanu yatakallamuna bihi imana ko oɗo imanu moɓe laatino kamɓe naafiqiɓɓe hiɓe wowlaynoɓe feññina wa tarakahum fi dhulumatin o acci ɓe e niɓe ɓe maaki fi dhulumatin ay fi dalalatin mana wa hiya dalalatu wal kufre alladi kanu yatakallamuna bihi ɓe laati ko majjereji kañumma e keeferagu ndiɓe laatino kamɓe ɓeeɗo heeferaɓe ay ɓeeɗo naafiqiɓe ɗi mana heɓe wowlayno ɗum ɗo eɗen ɗo si tawi hawri darama zahaba allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumat ay on allahu tabaraka wa taala wino dhalika bi annahum amanu thumma kafaru fa tubia ala qulubihim fahum la yafqahun eno abdoullahi ibni oɗo onoynete ibne abbasin ɓe tafsiriri wono yewtoɗen ɗoni ذهب الله بنورهم وهو الإيمان الذي كانوا يتكلمون به وتركهم في ظلمات فهي الضلالة والكفر الذي كانوا يتكلمون به إمام ابن كثير رحمه الله قال بذات ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات أي بمعنى أذهب عنهم ما ينفعهم وهو بمعنى النور وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق والدخان يعني بعد ذلك من جلبها قفي الله اتكالك ونفتا بيمونكم وأنكم بيمنرنا وفي يبهد بيبو بواوا سن من دربك ونفتا بكم يكونرتا بكم الله اتنايب منكم وأشاني بكالك ونرتكم ونيهم سنتكم يتنجلنهم جسنين وكذلك الشرك كين هور مكي كين قد يكون نرى كي نفتاد ولا يبصرون معنى توهل كني في آلاء يؤد في آلاء حينا حي هون لا يبصرون إلى ابن كثير بما لا يهتدون إلى السبيل ولا يعرفونه بسيوتا إلا والجونغ والله وليهنغ الجنة حيث يصفني بنغل حمد كدي بي أتانغل سوو دون الله وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا si tawi hawri a noddiɓe faade e laawol ɓe fewata few alhaali maɓɓe on litti hande kadi e ɗeɗo niɓe o wi summun koɓe faaɗuɓe bukmun koɓe mboɗiɗuɓe omniyun koɓe bumɓe kadi ay summun bukmun umyun ibne abbas radiallahu anhuma ɓe naati summun bukmun umyun woɗum ko firi ko la yasma'un ولا يبصرون ولا يعقلون معنى دي أتا بنانتا بهقلتا فيو
imam ibn kasir ɓe maki summun la yasmauna alhaqa ɓe nanata gonga few la yasmauna alkhayr ɓe nanata moƴƴere bukmun la yatakallamuna bima yanfa'uhum imana ɓe wowlata ko nafata ɓe few a nanirtaɓe askar ko ɗum waɗi fi allah tabaraka wa taala wi wala yazkuruna allaha illa qalila ɓe jantata ko inde allahu si wona seeɗa o piiji bonɗi tun woni ko ɓe wowlta ko nafata ɓe ɓe maki ummiyun ay fi dalalatin wa imayati albasar mana hiɓe e majjere kañumma e bulɗugol gite maɓɓe nen ko hum la yarji'un ɓeɗo ɓe ruttota ko few ko hum la yarji'un ibne abbas ɓe maki ko hum ɓeɗo la yarji'un ɓe ruttota ko ay ila hudan faade e peewal few ko yimɓe lutteɓe ɗeɗo ni ɓe e ndeɗo majjere ɓe artata e peewal abadan oɗo fa hum la yarji'un imam ibne kasir ɓe maki fa hum la yarji'una ila ma kanu alayhi min alhidayati allati ba'uha biddalala bimana ɓe ruttota ko hande kadi ɓe arta e peewal ngal ɓe wonno e mum ngal ɓe yeeyitiri ɗum ndeɗo majjere yani allahu tabaraka wa taala yewtino fi maɓɓe ga ulaika alladina ishtarawu dalalata bilhuda mana ngal peewal ngal ɓe ɗetti ɗon ɓe yeeyitiri majjere nden ma ɓe sooditiri majjere nden hande kadi ɓe ruttota koye ngal ɗon peewal few ɓe heddoto e nguɗo naafiqa ko nguɓe woni en oɗo imamu suddi ɓe maki fa hum la yarji'un ay ila l islam ɓe ruttota koye islam few ɗon noon ɓe yalti e nder oɗo islam imamu qatadata ɓe maki fa hum la yarji'un ay fa hum la yatubuna wala hum yazakkarun so yimɓe ɓe andanɗa hoore ma ɓe tubata few ɓe arta e gonga o ɓe waajitotako kadi dendanagal waajuji ko waajotoɗaɓe sawa'un alayka a wa'asta am lam takun min alwa'idin no fota e mater waajiɗaɓe ma a waajakiɓe koya andu la yatubuna wala hum yazakkarun ɓe tubataɓe waajitotako kadi walno ko misal molanagal ngal allahu tabaraka wa taala fiyani ɓeɗo ma o piiri e ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe naafigiɓe alaali maɓɓe on ko ni way ay kanu fi bidayati l amre karande laawol hari ko ɓe yimɓe ɓe tata ko ɓe mu'minun jomɗinɓe muslimun julɓe yeynogaɓe sendiniri ko dagi kon e ko harmi kon ka diina ɓa ɗum ɗo wawi tabitude ɓe andi e hino ko naɓata aljanna ko e hino ko naɓata yiite to hande kadi oɗo imanu ngal gomɗal ngal ɓe jogui gomɗal ngal meha itta ka ɓerɗe maɓɓe few ɓe wonti hande kadi yimɓe ɓe tawata ko woni ka ɓerɗe maɓɓe ko sikke e naafiqaku e niɓe tun madama alhaali o woniri ni tawi hande kadi tagayyarat l umur amamahum fiiji ɗin waylitike yeeso maɓɓe kaɓe woni noon alhaali on no wontani ɓe kamɓe yarawna alhaqa batilan wa yarawna albatila haqa hiɓe yi'a moƴƴere nden nden ɗon woni e bone on hiɓe yi'a bone on ko ɗum ɗon woni moƴƴere nden oɗum waɗi wa ida qila lahum la tufsidu fi l ardi qalu innama nahnu muslihun kamɓe ɓe sikkude ma hum alayhi innama huwa islahu ko ɓe woni e mum ko ɓe sikkude ko moƴƴingol ɓe woni e mum o additaniɓe kanko allahu tabaraka wa taala misal go o wi aw ka sayyidin oɗo aw karmo koɓɓel no yewtiti makko konngudi cheikh mouhammad ibne jarir tabari ɓe maki aw bi mana wa ay masalukum kamasali lladi wa ka sayyidin kamasali lladi istawqada naran wa ka sayyidin min alsamai fihi zulumatun wa ra'dun wa barq ɓe maki aw on ko bi mana wa alamawo bo ɓe maki aw on ko heddotoɗo ala asli e hawre lasli makko mo woni e mum gon o waynotako yani siɗa faala ngal ɗo misal aranan ko misal maɓɓe ngal ɗo misal ɗimmal ko misal maɓɓe kadi o wi aw ka sayyiden ma ɗum misal maɓɓe ngal no wayi oɗo sayyid karmo koɓe go woni abdoullah ibne abbas abdoullah ibne mas'ud imamu oɗo mujahid imamu qatadat alhasan albasri e ko nandi e maɓɓe ɓe maki aw ka sayyidin aw ka maparin no wayi wona toɓo wo tawata ko saaƴaymo iwa ka asama imamu bihas kamɓe ɓe maki aw ka sayyibin ayi bi mana aw ka sahabin ko duulere wayi wona duulere kono imam ibne kasir ɓe maki al azhar mana al asar o almasar alladi yanzilu min assama allahu wi aw ka sayyibin ma ɗum misal maɓɓe ngal no wayi wono
ndiyan ay toɓo min as-samai faƴengo iwata asama almuradu bis-samai huna as-sahab fandora asama on ɗo ko duulere mana ko duule ɗen faana wannon ndiyam ɗan aslan wonaka asama tigi ɗan iwata ko ka duule waɗi fi allahu wi wa anzalna min al-mu'assirati ma an sajjaja ay wa anzalna min as-sahabi en tuttini immorde e duule ɗen ndiyam ɗan kaka duule iwata wonaka asama duule ɗen noon woni hakkunde leydi ndin kañum may asama o mana arabu ɓen kamɓe ɓe mari jekku kullu martafaa kala hunde nde tawata ko ɓantinde nde woni dow ɓe yusammunahu sama ɓe innande wonde ko nde asama ko ɗum o wee aw ka sayyibin maɗum misal maɓɓe ngal no wayi wano toɓo min as-samai faaƴingo ɗi ka duule fiihi tawino e toɓo ngol zulumatun niɗe wa ra'adun kañumma e parñitte wa barkun e maƴe mana anno ndiyam faaƴe ɗan ƴiway ɗan ka asama uji dow goo ɓe ndetti misal majjan on wahyumo allahu tabaraka wa ta'ala tippinta on yon noon on wahay ɗon no tippaade e hoore leydi ndi tawata ma e hoore aduna mo tawata no e on aduna niɓe ɗuuruɗe ma ɗum wi'enno e ɗum ɗon ñiɓe wonande naafigiɓɓen ko noon ɓe faamata ayeji allahu ɗe ko waɗi fi allahu tabaraka wa ta'ala o wi wa tilka al amsalu nadribuha linnas wala yaqiluha illa al alimun ko ɗe ɗo woni miseɗe nde woni piyande yimɓe ɓen kono faamataɗe haqqilade sina annduɓe ɓe eɗen ɓeɗo naafigiɓe kamɓe no piiji gono e nder wahyi on wontanayɓe niɓe waɗi ɓe ala faamu wa ra'adun kañumma e parñette mana ayeje ɗe andanɗa hoore ma ɗen ɗon si tawi ɗe jantama kamɓe naafigiɓɓen ɓe heɓay kulaleji molanaɗe sifa ko allahu wi kon yahsabuna kulla sayhatin alayhim eɓe sikka kala hito wowlango koye dow maɓɓe wowlete waɗi naafigijo heɓota si tawi a ari e misal foti ko waajagol wonda ma ko jannugol wonda si a wowli jikku bonɗo a fensitimo o inna kaari koye hoore a woni wulde ko contrat o woni saydna omar ɓe maaki ɗum ko jiyaɗum e min alamati nifaq neɗɗo yo ar jooɗo goɗɗo waajo yewta ellaji e ko nandi e mum kanko o faama koye hoore makko ɗum wowla ɗum waɗi si tawi allahu yahsabuna kulla sayhatin alayhi kamɓe naafigiɓɓe ɓe sikkay kala hito wowlago koye dow maɓɓe ngo wowla humul aduwu fahdarhum kadalika o wi yahdaru lmunafiqina an tunazzala alayhim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim ana kamɓe naafigiɓɓen kaɓe woni o haray hiɓe huli ka corteji cikko yewtaywi si ko honno alhaali maɓɓe on woniri o wi wa barqun kañumma e maƴƴe mana ɗum ɗon ko ayeje ɗe tawata ko artirayde seeɗa yeru limanu kumɓe jogitiku wannoon naafigiijo on mo wawi yaade e nokkeli goo yewte seeɗa imanum ko suppito gokku yaha ha wona seeɗa tun kani kummayamo kono waɗi a yiyen hoɓɓe goo tawa ko yimɓe ɓe anndanɗa hoore ma yataraddadun wa yatahayyaruna fi ddin hande a ndaaray tawa hiɓe feewi mana piiji ko lamda kon kadina ɓe wakkili julde jama ɓe tultata siko musique ɓe heɗotonoɓe acci si tawi ko coñciɓe juutinnoɓe townitiiɗi siɓe salminayno sonnajo ɓe acci siɓe fenayno ɓe acci siɓe jooɗodayno e bande ɓe acci saɓaneɓe mahol ɗum ɓe nani waaju hande ma ɓe nani waaju hande wonta ɗo balɗe ɗiɗi balɗe tati balɗe nayyi yontere arta tawta on ɗon neɗɗo ala haalihil e al ula alhaali makko arano on tawa koye on ɗon woni kanko neɗɗancon ko deputé hoore mum o wi yaj'aluna kamɓe naafigiɓɓe ñiɓe waɗa asabi'ahum kolli maɓɓe ɗin fi adanihim ka nanɗe maɓɓe bi mana ka noppi maɓɓe min as-sawa'iqi immorde e mawnugol parñitte ɗen hadara al mawt kulol mayde mana si fuɗɗama jantede jikkuji maɓɓe ɗin fuɗɗama fencutede boneji ɗi ɓe woni e mum ɗin fuɗɗama wowlede ɓe ƴettay kolli maɓɓe ɗin ɓe waɗa ka noppi maɓɓe fiwata ɓe nanu konko wona wowlede ɗo ɗo ko jippu yimɓe ɗuɗi ɓe fuɗɗoto ɓe wajade tun ɓe waɗa jiɗɗen ka noppi ma ɓe sotta ɓe mota ko maɗo ande ɗum ɗo ko jiyano ɗum e jippu heeseraɓe aranɓe gila e zaman annabi nuhu alayhi salatu wassalam wonno annabi nuhu ɓe makuno وكلما دعوتهم لتغفر لهم فجعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا
وي والله كنكو الله محيط كؤه إنديد بالكافرين بيرو يمبه فراد معنى على مأمع سود تاكم كنكو الله تبارك وتعالى دندا نانغل كبه جوكتكم كبه ولتكم كبه سيبكم كبير مأمع كبه وني قلو دكم همو هم تتيرون دو حيث السوداكم يكاد البرق كنكو الله وينو قطو مأمع يخطف لدي ويكوتو أبصارهم جيت مأمع معنى في مأمع إنو قطو كويكو جيت مأمع إتالكو قال عبد الله بن عباس عندما يكاد البرق يخطف أبصارهم أي لشدة ضوء الحق فبنان ما تيرغل فيغل إنديغل أودو غونغا متوسط جانتادو في كوهونو نتانكو هاني ورد كنغورنا مكو أدنالو يكاد البرق يخطف أبصارهم إمام ابن كثير بماك رحمه الله أي للشدة وقوته بنفسه وضعف بصائرهم بمعنى فبتكيد ده فتقول مأدن هور مجه فقنجل جونغا أنه جلبينو سبني دم اللوغل جيت مأدن كفانا أبصارهم أو جيت دين كبرله أني آية جن في أري آية جد تواتا كجامتو تولي نحن واجه ومؤيا فهنو هاني ولد ولدنا لنو في الآخر مؤيا جامتو نيما جوال بك على الجنة أو الهالي دون تانداري بدون أتاي بيانكي ميهاتر بيانكي نقول سيوندو أنساعدو سيداري بجيلي جيل بجامع إيتو تتوك إعرا لو بجولة صفا يهو بإيتو برؤيا أدو بجول بفرين لو بجاني جول بفرين دون كاري برؤيا نافتقل كجولير بأذكار نودي يلتقل أذكار نودي سبياد كنيدي بمعنى حكيتو آية الجلبني كون يدكو دايجني كون يكاد البرق يخطف أبصارهم نقطي هذا يفوتو جيت برني مأل من إستثير حكيتو بيانكيني لونكم أنا تعاون تكون دون دي تشيركي روي كلما أضاء لهم ثم كلام الجلب ننبه أشو فيه بيايركو جلبكو أي ثم كلام بواجر بهل بنا في الآخر بيوتا في مؤيرين بيها يركندم بسيوا يركندم وإذا أظلم عليهم بتبي نئتي إدوم ابن عباس رضي الله عنه بما سئلوا كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وفعلوا لمن كلما أصاب المنافقين خير في الدين أي في الإسلام بما اطمأنوا إليه وكلما أصاب الإسلام نصبة بما قاموا ليرجعوا إلى كفرهم وانا نافقي بين كم بلال ما هن ولي تتوي هوري بناتي كإسلام له توي بهبي تدنا لما جهبك مؤير هبك بثبتا سوى بإيوة تعبون فيه أما في الإسلام هبي جربي أرام توي كو يند نانجي سوكي أرام توي كلا تتبو واري كو يفيه واري ما كون فمبه كو يهرسيني أسوكي arama tawi kala buumiɗo e ko nande si kadi ɗon piiji koyo tampine si hewti on sa'a on ɓe ruttito ɓe darto tan ɓe ruttito e hoore ko ɓe wonno e mum ko ومن في الله ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ودي برواده الله كثيرا إجابة تاتم بعد ذلك ومن برواده كثيرا وفي نوende heɓike ani noyo madama koyɗe ɗiɗi mari koyngal gono ka tumbo dina koyngal gono ka kene ngal koyngal to yimɓe dina ɓen no wiide ko menen e kaari ngal koyngal to yimɓe mene ɓen no wiide ko menen e kaari joni noon si tawi moƴƴere heɓike dina kan ka fooli doole heɓike ɓe luttita ka moƴƴere nde woni kon ka nder dina si tawi hawri jarrabuye tiiɗi ɓe anni si tawi ɓe taɓiti nder to joni e hino bolonda on fof haɗayɓe e hino koɓe sokoyteɓe e hino siko sonnajo ɓe jogui ko jatteteɓe e hino modi mabɓe raɗoto ɓe itta e dewgal saabije magasin jattete saabije taxi wonkum hette ɓe raɗete ka galle ka ɓe woni ɗon in qalaba ala wajhihi o rikkito arta ka wonnoɗo hasira dunia wal akhira to berde aduna berde lahara nono ara yal haali ɗum woni ibne abbas kamɓe ko ni ɓe tafsiriri ɗum ɗo kullama adaa lahum mashaw fi manana tigi ɓen tuma kala nde newende heeɗi
eɓi ndeyde ko nandi mum ka nder diina tawi sonja ala ɓe taɓita wa ida aslama alayhim qaamu si tawi sonja ari tampere ari ɓe immo li yarji o ila kufrihim si ɓe ruttotade e keeserago nduɗi wonni o neyi allahu o wi walaw shaa allahu si allahu o yiɗuno la dahaba o ittayno bi sam'ihim namɓe maɓɓe ɗen wa absarihim e giiɗe maɓɓe ɗen fu kanko allahu mo yiɗno o ɓorayno noppi maɓɓe ɗen o ɓora gite maɓɓe ɗen hande kadi ɓe wontata ko yimɓe ɓe andanɗa hoorema ko pus woni ɓe famodirtake wona fifiyakuji adnayanko maɓɓe wona fifiyakuji laharayanko maɓɓe kono kanko allahu tabaraka wa taala o hawja waɗi si tawi yimɓe ɓe yeddi ha allahu tabaraka wa taala wi wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu zalimun innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar musṭi'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa kanko tabaraka wa taala hawjana bani adam waɗi so wi wa umli lahum inna kaydi matin elaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki wa inna allaha la yumli lilzalimi hatta ida akhadahu lam yuflithu allahu no nennana toñowo siko waɗowo fina o waɗa fina ha yuɓi nogaye joyi capanɗe tati capanɗe nayyi tamo wadde fina kadalika siko nodditino e batiniyagal momo andi ko wirni mo lampo yimɓe mo windana yimɓe katimeje himo fiɗa yimɓe on kadi allahu tabaraka wa taala la yumli la o accanamo ko juuti tawa himo wadde ɗin fini wa hakada siko heɗotoɗo musique o nennanamo himo jokki ɗum siko ñamowo riba jokkuɗo kala bone allahu tabaraka wa taala wi o nennana e hoɓɓe e maɓɓe ɓelaɗon ɓe maki si o nenni noon wo ha o nangoya on neɗɗo on taway tellet allahu tabaraka wa taala o wawata laawade mo kanko allahu joni makko o wi inna allaha tabitino kanko allahu ala kulli shay'in kala hunde qadir ko o hattanaɗo ɗum qadir bi maana qadir ko o wawuɗo ɗum hattanaɗo marɗo dole o ronkantade ndin ono hoɓɓe no mari fakon sirogo goɓe sirata ɗo se fawzani ɓe waɗi ɗum tanbihi ɓe maki ɗum ko firo alghaliqin inna allaha ala kulli shay'in tabitino allahu yugol ala kulli shay'in kala hunde nde o faala qadirun ko o wawɗo ɓe maki haray ɗon no si tawi hawri a happi mbawdi makko ni koko faala kon fu o wawi ko faalaka ko o wawata ɓe maki ala kulli shay'in won ko ya jaɓu ɗum par ce que kullu on ko kalima amma o fi littamin shay'i on ɓe andi ko ismu nakira tufid al-umuma wa-shumul idan ala kulli shay'in qadir kala hunde ko kanko allahu tabaraka wa taala ko hattanɗo ɗum ko o wawude wadde ɗum o wi ya ayyuha nnasu ko onon yo yimɓe ɗo allahu tabaraka wa taala hawtindiri ɗiɗo sifaji ɗi o noddi ɗo ɗi o janti fimi fo par ce que awalan o janti fi almuminun thaniyan o janti fi alkafirun thalithan o janti fi almunafiqun sa jimbi adno yimɓe ɓen fof maɓɓe ataye koye nder ɗiɗo alhaaliji tati gotel e noddi ɗo on tawi ko imma neɗɗo an yakuna mu'minan wa imma an yakuna kafiran wa imma an yakuna munafiqan ko ɗiɗo fiiji tati ni allahu tabaraka wa taala jantike ɗi noon kara wo foɓɓe ɓe maati sen ndaari gonɗiɓe ɓen o jantike ɓe nder ayeje nayyi heferaɓɓen o jantiɓe nder ayeje ɗiɗi naafiqiɓɓen o jantiɓe nder ayeje sappo e tati wo hollugol ko ha honko siyake maɓɓe o hulɓini ɓuri hay ɓe o heferaɓe waɗi so wi innal munafiqina ko fi darki l asfali onon na ay nguɗo naafiqaku o ngu tawata jama on hande haaji maɓɓe ala e mum ɓe hula walno jikkuji naafiqiyagal ɗin sa dartiɗi ata yimɓe no dini e najjinoƴa e tele tawi ɓeɗo sahabaɓe wona abou moulayka no yewtiri noon ɓe maati adrastu 40 min ashabi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam kay kulluhum yakhafu nifaqa ala nafsihi womi wuuridino e yimɓe 50 sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam tawi goto kala e maɓɓe no huni woto o yanu e naafiqaku ɗo yo maayi Hudayfata bne al-Yaman sahibu sirri nabiyi sallallahu alayhi wa sallam ɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam noddinoɓe ɓe saffaniɓe yimɓe ndan ɓe toɗɗaniɓe ɓen ɗon wonde ko jeeyaɓe e min jumratil munafiqin ɓe maaki mana'ani rabbi tabaraka wa ta'ala
أن أصلي عليهم بمعنى الله حقيلا يمدين فريد مقلي كاريجي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإني بأرب التبي أوضو صحابة هذيفة بن اليمان إماكن لما أنشدتك لله تبارك وتعالى ومما لم نربك في الله وهل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم منه أي سيدنا عمر نزولا هورم مع أنه بشر بالجنة وهو حي قائم كان يمشي على الأرض ونزولا هورم نافقات أن النظر في النارام ونسينا وزير آية المنافق لا ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان قل منا من يخلو بالله هل بإذن خواتك الله بإذن والناس النار يتوي لا يحاسبون نفوسهم ولا حسد يلتي بما قدم مرة يريد آدم ومؤيا ويا أيها الناس كونوا يويم ونادوا ردو بندن بمين اناتكي بمين اهيسرع بمين كرمكم اقول ما كي أولو يا أيها الناس كتبيه وري قرين مكو أمه اللالي كيين بمين تنفانا هاي المراد بالناس هنا هو بمعنى بنو آدم والجن وبدأ آدم وإن جنة جن توفانا وبدأ قرين أمم أري تبي كيين بمين تنفانا أنك الناس فريق كيين بكي الناس كجمع إنسان كرمكم من بماكي إنما سمي الإنسان بالإنسان لكثرة نسيانه كما أنما سمي القلب بالقلب لكثرة تقلبه وقولي حامئ ونجر إنسان سبؤود واليجب بالمت ولو نرى نقدر نكون نجر قلب ويلي تطولك سبانيه دم كن نبيدي ويلي كذلكم من دي أتعين نمؤي كيسي كتوان دبن نارا توا الحالي ما يرون أولو منيت كوني منيت يكون ودون والشاكو الحالي كون دجبت ويا أيها الناس كأولو يوين اعبدوا ربكم ابن عباس لماكي وحدوا ربكم معنى ووت بنجوم مولم الذي متوت خلقكم كفكانكم ونستقلوا فوموا والذين إذن من قبلكم أدتيبهم أنم إلو لعلكم في أنم تتقون ينهون مكانكم الله تبارك وتعالى رنتم إكو أحديونكم وأنكم أيامريونكم فناري أولو آية علماء بما تكو أولو آية خلقكم هلوية غاية فرض الله تبارك وتعالى العبادة على العبيد وهلو والفام لله تبارك وتعالى افترلوا قلقية ادوجيابك يعني غاية خلق الله لخلقه كل عبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كو تجريان كو في الروم يوم كو في ولدو غفر لني ديوان عليه هورنين يريد هذه الآية تبين ويا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون معنى غاية فرضه العبادة على العبيد بالتقوى فبل سندرتي وفرل لكركك أن يدومنك فيه ويا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وكذلك يقولون والأنبياء كهجوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى كثير فكر يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله تقوى منكم والتمو بالفضل كانك الله ولعلكم تتقون في يرنته لهم وأنه نحن في هذه أولو تقوى حرى هذه قرأتكم ابن آدم في اتجاه هذه تقوى حرى هذه خير الدنيا والآخرة مؤير أدنهم مؤير الآخر فإذا عندي أنا ما بما كتايي ثمرات التقوى بنتك كل الله رمة كنتم عند جكايو سعي الله تبارك وتعالى كؤمن ولندين ونبدين لادون ويبعون يا أيها النبي اتق الله كذلك ونبدين يا أيها الناس اتقوا ربكم ونبدين قمدين بدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بل كانكم الله تبارك وتعالى بالوصية ولن أرم بسكتيبه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وسبنين ما تودي نقص نفعلا هودي سعادة الدنيا وسعادة الآخرة فعليه بالتقوى يوم داري وكلا نفعلا الله تبارك وتعالى يئن فعليه بالتقوى
allahu wi en wallahu yuhibbu almuttaqin kanko allahu mo yiɗi ɓe ɗo hunayɓe mo kanko allah tabaraka wa taala o wi ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun o wi en wallahu waliyu lmuttaqin kanko allah tabaraka wa taala ko jiɗo ɓeɗo hunayɓe mo kanko subhanahu wa taala o jiɗo faala yo yiɗe fa alayka bittaqwa kadalika si tawiɗa faala wonde neɗɗo mo tawata ko a jaɓanteɗo golleji ma ɗi gara si a golli moƴƴere la shakka nde jaɓete bi idnillah fa alayka bittaqwa allahu wi innama yataqabbalu llahu min almuttaqin ko o jaɓanta ko yimɓe hunayɓe muɗum olamawɓe maaki wo kala neɗɗo faalaɗo kadi heɓude gandal ngal tawata ko ilmu nafi nafaygal fa alayhi bittaqwa allahu tabaraka wa taala o wi wattaqu llaha wa yuallimukum llah hunay allahu o janno ayago wi ya ayuha alladina amanu in tattaqu llaha yaj'al lakum furqana ay ilman tufarriquna bihi bayna alhaqqi walbatil kama fassarahu lulama kadalika ɓe wi wo kala neɗɗo faalaɗo heɓude newende gurdan aduna fa alayhi bittaqwa allahu wi man yattaqi llaha yaj'al lahu min amrihi yusra wo kala faalaɗo heɓude arsike e ñameteji welɗi ka gurdan aduna e utti leydi fa alayhim bittaqwa o wi law anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min alsamai wal ardi walakin kazabu idan ko taqwa ibnu adama on si tawino faala heɓude arsike yaajuɗo fa alayhi bittaqwa wa man yattaqi llaha o wi on yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa kadhalika si tawimo faala heɓude battane moƴƴe ko ɗum wal aqibatu lilmuttaqin wal aqibatu littaqwa woso immoto ñalande dargal tawa ko hisuɗo immoto hara kadi ko tedduɗo immoto o yaltaka kaburu makko o seppirta koyɗe makko ɗen wara o hewtaka dargal tawa o heɓa e mbaɗɗateri nde ɗawa e hoore mum fa alayhi bittaqwa allahum yawma nahshuru almuttaqina ila arrahmani wasda wa nasuqu almujrimina ila jahannama wirda ay yawma nahshuru almuttaqina ila aljannati wasda o wasdan ɗon ko ay rukbanan alamaɓe maaki rukbanan faala ko ɓe waɗɗiɓe hoɓɓe wi ko golleji maɓɓe moƴƴiɗi waylete neɗɗo labaɗo o gara bamba ɓe ibne aliyaɓe maaki ko mbaɗɗateri ɓe addante ƴewgol maɓɓe ka kaburu koye ndin ɗon ɓe ƴawata ɗi soggate ɗi naɓa ɓe ha ɓe hewtoya nokku kaɓe yata ɗo si tawete ka sirate kadi ɗa faala daɗude ko ɗum allahu tabaraka wa taala yo minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladina yattaqaw heɓade korteji kadi dowte ha hewtoya ka aljanna wasiqa alladina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumara so yimɓe hulɓe goɗɗum naata kadi ka aljanna to a yiite nemari ɗum few daknito ton ko ɓen inna almuttaqina fi jannatin wa na'im inna almuttaqina fi jannatin wa uyun inna lilmuttaqina mafada o wi inna almuttaqina fi jannatin wa nahar no fof ko kamɓe ɓeɗo yimɓe hunaɓe allahu tabaraka wa taala ko ɗon si tawi dewe ɗen ko farliri ɗe hoore men o fiya heeɓo attaqwa wannoon sa heeɓi ɗum ɗo ara heeɓi hayra dunia wal akhira o wi alladi on ja'ala lakum waɗanɗo on al arba leydi min firashan weƴƴitaali wassamaa o waɗi asama on bina an hippoodi mahaali kono kanko allahu tabaraka wa taala o wiiri en noon wonde wassamaa banaynaha bi aydin wa inna la musi'un wal arba farashnaha fa ni'ma almahidun mana asama o men mahirimo doole ha dariyata men moƴƴimodi wawɓe yanñude leydi ndin kadi min weƴƴitini men yanñidi ɓe dariyata men moƴƴi wawɓe yanñugol ndiɗo leydi ono asama waɗimo bina an ay saqfan mahfusa o wi wa anzalna min fiffini min assamai immorde ka duule ton ma an ndiyan fa akhraja bihi kanko allahu e wa anzala o sippini min assamai immorde ka duule ton ma an ndiyan fa akhraja bihi o yaltimiri sabu saƴugol ɗan ɗon ndiyam min assamarati immorde e nooneji bimɗe rizqan lakum ka arsikugol on ɗan ndiyam ɗan o saƴini ɗon kanko allahu tabaraka wa taala a ndaaray tawa ɗiɗo ñaameteeji tamaro koye ɗum woni yaltude aynabu koye ɗum woni yaltude mango koye ɗum woni yaltude maaro koye ɗum woni yaltude foññe e muutiri
e lemunne e tiya e ko nandi e sifa ɗiɗo fof allahu wi rizqan lakum ka arsiku gol on onon ɓeɗo ɓiɓɓe adama ana woliri noon ka suratul abasa donc tabaraka wa taala wi falyanzur l insanu ila ta'ami anna sababna alma'a sabba thumma shaqaqna al arda shaqqa fa ambatna fiha habban wa inaban wa qadban wa zaytunan wa nakhla wa hada'iqa ghulban wa fakihatan wa abba kun wasakiti mata'an lakum wa li an'amikum wo ko artike waranno fofle wari ibnu adam mo hani wasdi moƴƴa kadi ɗiɗo nemaji ɗi neminaɗe fof joni mi wi summa la tus'alunna yawma idin anin na'im nemaji ɗi naɗe neminede ɗum fof e lambeti ɓe gandi noon nemaji ɗi wata ɗi limude wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha o wi noon wo e lambitoyte ɗiɗo fof man biñalaɗo ɗon siko ndiyan yarɗa a lambitoyte ɗan ndiyan ko holto gollirɗaɗa si tawi ko habbere wotere maano ñamuɗa a lambete fimayre habbere wotere foññi a lambete fimo foofango hendu ko wonna fofude ko ngalandete fimo ɗe gite maɗe okkaɗa ɗe wonɗa darirde a lambete fimo ɗi noppi ɗi wonɗa nanirde a lambete fimo ɗe koyɗe ɗe juuɗe jenda nangal nemaji makko ɗum fof o wi o lamdoyto hen fimu goto kala sikoyto toon to golliri nemaji ɗi o wi fala taj'alu wata on waɗan lillahi allahu on andada e andat ko jam'u nid karmo koɓe gowɓe maki annidde ko huwa sharik mana kafidiɗo hoɓɓe wi annidde huwa shabi nando wa ala kullin fala taj'alu lillah wata o waɗan allahu andadan kafidiɓe maɗum nandollaɓe wa antum hara onon tegile ta'lamuna hiɗon andi wonde kanko allahu ko goto mo handa e kafidiɓe mo handa e nanduɓe kadi himo ferti e tagore makko ni no ko haɗugol jama on par ce que o yamiri dow ga tawhid o haɗi ley ga shirku o wiɗo ya ayuha nnasu abudu rabbakum ay ya ayuha nnasu wahhidu rabbakum fala taj'alu lillahi andadan ay fala tushriku billahi ani wa'budu llaha wala tushriku bihi shay'a wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah ani ya rabbi بذلك علماء بماك هو أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى الله عنه الشرك وإن كنتم ستبين اللاتك في ريب أي بمعنى في شك اللاتك السك مما نزلنا إمرد إكونك من تبين على عبدنا إدو جياد أمنهم بمعنى ليلو قرآن من وحيني مكو haray fa'tu adde onon kadi bi suratin simore min mislihi sifa simore qur'ana mana nde tawde hari ɓeɗo heferaɓe kanu e fi amrin marij ariɓe e hunde nde tata ko jillume on allahu tabaraka wa taala yewtiriɓe noon alhaali maɓɓe on innakum la fi qawlin mukhtalif hiɓe konngol lurrugo hoɓɓe no wiide wonde ndeɗo qur'anare ko qur'anare nde tawata ko jinnaji ɗin wahini hoore nelaɗo alayhi salatu wassalam allahu jaabi go wima tanazzalat bihi shayatin wama yanbaghi lahum ma yastati'un jinnaji ɗin ɗi jippinaali nde qur'anare kanɗi cheytanuji ɗin hananaɗi kadi ɗi wawata noon kadi few woɓɓe goo wi woko konngol goɗɗo ɓe maana nelaɗon alayhi salatu wassalam ko goɗɗo woni ɓe jannude ɗum ɓe jottono takko payko no wiye jibril rumiyankew annasaranko ɓe wi wo ko kum nelaɗon si yeyno kum jannaɓe ñallal ngal ɓe ara ɓe wola ɗum e jama o allahu tabaraka wa taala o wi innahum la yaquluna innama yuallimuhu bashar kono noon o wi lisanu alladi yulhiduna ilayhi ajamiyun wa hada lisanu arabiyun mubin e kadalika hoɓɓe e maɓɓe dari wi woɗum ɗo ko asatiru l awwalin allati اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا معنى كتيني تالي أرامي إن لا دون دقي يقول وينامي أن أرفتانو بجانغانا بأن بيلي كي كيدي بأرى بجانغا دون يبدو إداري بيك الشعر معنى كو جندي هذا نبي إداري بإني كسحر يؤثر كم بيلي وإجران أولي تجريولي إنكم لفي قول مختلف allahu no wi si tawi on woni pelleti hiɗon sikkiti koko men tippini hoore jiyaɗo amen on si tawi ko konngol amen masina konngol amen oni fattuɓe surate
madama o wi wonne iftarahu o fefini ɗum onon kadi fefinde addon simore yeru simore qur'an joni maa anna nabi sallallahu alayhi wa sallam kana ummiyan la yaqra wala yaktub mana nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe laatino ko ɓe humandinneɓe so ɓe yi ko windaɓe wata janggo ɓe watano windude yo noon kamɓe si ɓe addi wa ɗum ɗo e yuɓɓede ko laaba konnguɗi ɗi andanɗa hoore ma ya tallurral e majji few wonon allahu wi afala yatadabbaruna alquran walaw kana min indi gayri llahi la wajadu fihi ihtilafan kasira wala mande hollede nde gaka allahu wi a yiyata ihtilafe e mum yo noon kamɓe ɓe wi'i on ɗon nelaɗo mo wawata windude mo wawata jangude ko windi wo on ɗon o fefindike waɗum ɗo o addi allahu wi si tawi ko gonga maɓɓe kamɓe kadi yoɓe fefindi ɓe adda simore wotere wona wa qur'ana fowde simore wotere petɓe adda joni noon maa anna minhum lfusaha hiɓe wondino e yimɓe ɓe tata ko laaɓunoɓe ɗen ɓe wawunoɓe yuɓɓude kadi jimɗi moƴƴa kamɓe ɓe mari windeɓe ɓe mari janggayɓe allahu wiɓe moɓodirɓe waɗa o fa'tu bi suratin min mislihi o wi kadi wadu noddon shuhada'akum abdullah ibn abbas ɓe maki a'wanakum bimana wallidirteɓe mumɓen e cayɗen fop kala ka falɗon nodde mo anduɗon no wawi yuɓɓude jimɗi mo anduɗon no laaɓi ɗengal no wawi yewtere o ara o wallito o imamu suddi ɓe maki shuhada'akum ay shuraka'akum bimana kafidiɗi mon ɗi woni sanamuji mon ɗin ɗin kadi noddon ɗiɗi ara ɗi wallito on min dunillahi ko wona allahu o in kuntum si tawi on laatake sadiqina ko on gonguɓe wonde nelaɗo on kowoni janggande on konko ko o fetidi wona ko yuri ka joni makko tawi noon ko hunde nde wawata wadde oɗum wayni fa in lam tafalu si on waɗali ɗum walan tafalu ande noon kadi o wawata wadde koy hay si on etaki déjà hay si on etike honɗum tigi de o wawata wadde aɗa waɗi so wi wonde qul la in ijtama'at al insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'an la ya'tuna bi mithlihi walaw kana ba'duhum li ba'din zahira allahu winelaɗo ma kamɓe hara yimɓe e jinna fop moɓodir ɓe haldi yoɓe wawa yuɓɓude ha ɓe adda sifa nde qur'an are ɗo la ya'tuna bi mithlihi walaw kana ba'duhum li ba'din zahira hay si tawi hawriɓe fop ɓe hawtodiri ɓe wallidiri ɗum wawa wonde to kadi so yimɓe walan tafalu wadde harfu mo tata ko nafiyul abadi hollugol ko watta few o wiɓa noon ɗum watta fattaqu nara awa huule rentoɗon ndeɗo yiite allati ngenge tawa tawa quuduha nnasu ko huɓɓirtenge ɓeɗo yimɓe yiite ngen ko huɓɓirnge yimɓe ana allaha tabaraka wa taala o jantori noon o wi innakum wama ta'buduna min dunillahi wa hasabu jahannam antum laha waridun aya goyni fa amma alqasituna fa kanu li jahannama hataba ana yimɓe yedduɓe allahu ɓen ko ɓe huɓɓirteɓe ngeɗo yiite o wi wal hijara kañumma e kaaƴe ulama almufassirun ɓe luutodiri fi ko honɗum faanda e ɗeɗo kaaƴe hoɓɓe wi ko hijaratul kibrit mana ko kaaƴe condi sinkari woni ko ukkete andi condi sinkari so ɗum ɓettama yiite huɓɓama ɗo ukki nge ɓurtay kadi sofude nge ɓurta heɓude mana ɗuma wi molanagi ɗengal molanagal kadalika ko wuli kon kadi ko yaltata e magge ko norgal ngal ɓurtay tiiɗude idan yiite ngen kadi kala hara wo allahu no marani nge kaaƴe condi sinkari ɗen ɗon ko moƴƴinira ko fii tun ko huɓɓitiro e yiite ngen par ce que woni kullama habat wa zidnahum sa'ira tuma kala nde yiite ngen fuɗɗi tippade fi ɗanagol ma degré magge o ɗuyti ɓen ɓeydange kadi huɓɓude kamo ko ɓe ɓuri ko ɗo yaari wona ibne abbas ibne mas'ud imam mujahid e ko nande maɓɓe hoɓɓe wi hijara woko ahjar mana ko al asnam sanamuji fettanoɗi waɗaɗi kaaƴe ɗin wonanoɗi rewede ɗin ko ɗin faanda ko ɗin ɓettete bugoye ton ɗamɓe goore noon sahabajo goto lambino nelaɗo alayhi salatu wassalam nde nelaɗo jangannoɓe oɗo aya ya ayyuha alladina amanu ittaqullaha e ya ayyuha alladina amanu o wi ɗon qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha annasu walhijara uiddat lil waquduha annasu walhijara alayha malaikatun ghiladun shidad o wi ɗon waquduha annasu walhijara sahabajo on landi wi ya rasulallah
هل حجارة الدنيا كحجارة الآخرة أو هل حجارة الآخرة كحجارة الدنيا توسي كاجة دنك الآخرة دي وولاد في من دوه دي وكاجة دنك عدنا دوه الآن عليه الصلاة والسلام بما كلا بل حجارة في الآخرة كجبل في الدنيا ما كي هيري ووترك الآخرة ونا فل ووتك عدنا دوه فخر مغشيا عليه صحابة جويانه مفادا nder ko fofata kon ɓe nemi ɓernde makko nden tawi fofangol no yaade moƴƴa on sati ɓe maaki qul la ilaha illa allah o woli ɗum fa mata fi lhal ɓe maaki innahu min ahli ljannati oɗo ko neɗɗo jiyaɗo yimɓe aljanna allahu wi uiddat ko yiite marannage lil kafirin wonande ɓeɗo yimɓe ɓe tawta ko yimɓe yedduɓe yimɓe heeferaɓe faliɗe allahu subhanahu wa taala وهي مثلهم مثل بيدونا تجيب كمثل الذي نوينا مثل استوقد نارا هؤلاء يته فلما نقبضه هؤلاء فلما أضاءت ثم ديته جلبنا وما حوله كونكون فرما كلهم ذهب الله النبأ بنورهم ديغم مأبهم وتركهم أعجب في ظلمات إن لا يبصرون بيئة summun ko ɓe faaɗuɓe bukmun ko ɓe bumɓe ummiyun ko ɓe bukmun ko ɓe mboɓoɓe ummiyun ko ɓe bumɓe fa hum kamɓe la yarji'una ɓe ruttata koye peewal ngal aw ka sayyibin ma hara misal maɓɓe ngal no e wona toɓo mina sama'i faaƴugo immorde ka duule fihi no e toɓo ngon zulumatun niɓe wa ra'adun kañumma e farñitte wa barqun e maƴe yaj'aluna ɓe no waɗa asabi'ahum kolli maɓɓe ɗin fi adanihim ka noppi maɓɓe min assawa'iqi immorde e mawnugol farñitte ɗen hadara al mawti kulol mayde wallahu jomiraɗo o muhitun ko huɓɓindiɗo bil kafirina ɗeɗo heeteraɓe yakadu l barqu maƴe ɗen noɓatto yahtafu nde ɓe wippoto absarahum gite maɓɓe ɗen kullama adaa lahum tuma kala nde jalbinani ɓe maƴe ɗen machaw fihi ɓe yaara yerundin ɗon jalbeen wa ida adlama alayhim si tawi niɓɓiti e dow maɓɓe qaamuɓe darto walaw shaa allahu si allahu o yiɗuno la zahaba o ɓorayno itta bi sam'ihim nanɗe maɓɓe ɗen wa absarihim e giiɗe maɓɓe ɗen inna allaha fellet tabitino joomiraɗo ala kulli shay'in kala hunde qadirun ko o wawɗo hattana ya ayyuha nnasu ko onon yo yimɓe ubudu rewe wotinɗino rabbakum joomi mon alladi on halaqakum taguno on walladina eɓen min qablikum aditiɓe on la'allakum si onon tattaquna yam hulmo kanko allah alladi on ja'ala lakum waɗan ɗon al arda leydi min firashan weƴƴitandi wassamaa daɗɗudi weƴƴiɗandi wassamaa o waɗi asama on bina an hippodi mahali wa anzala o tippini min as-samaa'i immorde ka asama ma an ay ka asama bi ma'ana immorde ka duule ma an ndiyam fa akhraja bihi o yaltiniri sabu saƴugol ɗan ɗum ndiyam min as-samarati immorde noneji dimɗe rizqan lakum ka arsikugol on ma rizqan lakum arsike wonande o fala taj'alu lillahi wa tawadan allahu o andadan kasidiɓe wa antum hara onon tigi ta'lamuna hiɗon andi o fodda e ɗum wa in kuntum si tawi on laatike fi raybin e sikke mimma nazzalna e morde konko men tippini ala abdina e dow jiyaɗo amen on fa'tu adde bi suratin simore min mislihi yeru simore qur'an wad'u noddom shuhada'akum reweteɗi monɗin ɗi wallito on min dunillahi ko wona allahu in kuntum si tawi on laatike sadiqina ko on gonguɓe fa in lam taf'alu si tawi hawri on waɗali ɗum walam taf'alu ande noon nde o wawata wadde fattaqu nnara rente e ngeɗo yiite allah tingen waquduha annasu huɓɓirtirtenge yimɓe wal hijaratu e kaaƴe uiddat maranage lil kafirina ɓeɗo yimɓe yedduɓe laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal